Hello mga guwaps! Good morning! So, today na ang aming party-party. And kakababa ko lang mga guwaps. Ano na ngayon? Alas 11 na! Pero mamaya pa naman sila pupunta dito. And gumawa ako ng sandwich para sa aking mag-ama. And ayan. Nilagyan ko nito. May happy birthday. O, parang birthday lang. Bibigyan natin si Chloe. Late na kami nakatulog kagabi mga guwaps kasi nanood pa kami. And wala pa akong na-prepare na food talaga. Kasi kagabi, nag-ano lang ako. Naglinis ako ng bahay mga guwaps dahil wala talagang linis-linis yung bahay namin. Nakakahiya naman sa mga bisita. Nok, oh. Ito. Wow. You see this? Happy birthday to you! So mga guwaps, ipang boil ko tong yung mga seafood. Ito na yung squid and ayan yung iba pa. Unahin natin yung squid. Hindi ko alam kung online ba dito yung dapat unahin, pero unahin na lang natin to. Don't judge the books. Charot. Tapos ay gagawa pa pala ako ng mga gaps. Okay, so habang nagbo-boil tayo ng mga seafood, ay gagawa ako ng ating fruit salad. Busy-busy ang lola nyo mga guwaps. Bakit nga ba? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko mga guwaps. Nataranta ako. Charot. Nataranta. Radyo true. Busy-busyhan. Busy-busyhan. Party pa more. Parang mga yelo lang wantong laman ito mga guwaps. Ito mas okay kasi meron siyang papaya, merong melon, yung ganyan. Kaso mga malalaki yung hiwa. Pero okay na yan. Huwag na kayong magreklamo. Tingnan nyo. So, ayan siya. So, mga guwaps, time check tayo. Alas 2:16 na ng hapon. And, hindi pa ako nakagawa ng lumpia, pero na-mix ko na yung mga ingredients. Tapos, ngayon, magluto ako ng kalderetang baboy. And, nalapwaan ko na yung ating seafoods. And, mamaya ko yan siya lulutuin na may panlasa na. Charot. Ngayon, magluto ako ng kaldereta. Kalderetang baboy mga guwaps kasi wala akong chicken. Chicken? Beef? Chicken na ba pod? Ako na ta. Taranta na! Pero mamaya pa naman yun sila. After 5. Bisisihan. So mga guwaps, tapos na ako magluto pero yung lumpia na lang, hindi pa. And andito na yung bisita ko mga guwaps, pero andun sinundo nila si Zay Chris. So ayan ang seafood, pero ambot kung lami ba ni mga guwaps, murag wa man ni lami. Tay tayo dyan.
Tapos dara ako ang pansit. Okay, ano na ako mag-prepare, magbihis, ligo. Kasi wala akong ligo. Okay, see you later mga guwaps. Lalaki ka, dapat naman Sarah, Justin, kaan? Lalaki lagi. Magkaan po mo. Demo po mo, laki. Ranay ka. Watch! Kita na po sa katirin. Pagod. Tara! Такое, пока, давай, пока. Воу! Ulit mo! Ayusin, ayusin, ayusin. Ayusin. Okay, stand up lang kami sa kalikuranan. Yeah, but it's it. Okay, umili ko ka. Wala silang sabot. Dance, Eva, dance. Dance, dance. Dance lang. Dance. Dance. Naawa sa night. Kuya, laro ni Sion ay. Wag ni Sion. Kana. Dara, dara. Dara. Dance, dance. Dance yun. Dance kan. Usay pangani ani. Kasi pangalan mo laki dance siya na. Pascal, dance. Pascal, dance. Na. Wala mo Give me na lang siya. Sudan! Papa! Papa! Sige na! 1, 2, 3! Sudan! Rice! Hindi! Kapit na! Pwede! Oh no! Pwede mo! Mudit sukom. Wait lang. Good na? Start na! 1, 2, 3, start! Kuhaan ka ng duhay tiin? Upat. Oh, upat! Ay! Hindi ka pa yun! Hindi ko na nag-ulit! Upat ko na yun ba? Oo, Kuhaan ka ng iro? Ay,
hapit na. Ay, sabra! Mapildi! Zebra! 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 Pila oras na ko! 2 minutes and Sige, balik ito. 1 hour lagi na injurod. Na! Sali! Go! Go, go, go! Kanang. English na English? Oo, English. Oy, hindi pag ngayon English. Oo, hindi na. International? Yeah. Next now. Netherlands? Yawa! Ha? Yawa, kadali yan. May bangot. Sa'yo na! Eten mensen het regelmatig of alleen op feestjes? Ja, met 1 keer. Nee, vragen ba? Is het alleen op feestjes? Ja. Is het, Kan? is het een oliebol? Heeft het iets met de feestdagen te maken? Nee. Nee. Oké. What's that? 10 seconden. Er staat nog een grote druk hier. Hè? We gaan nu lopen raden. Even een tip geven. Het was gezellig geweest. Leuk ja of nee? Eet je het 's morgens? Typisch Nederlands. Juist. Oh, is het typisch Nederlands? Is a clue, toch? Is het een stroopwafel? Nee. Chocoladeletter? Nee. 1 hour na! 1 hour. Is het vis? Ja. Is het haring? Ja. 3 minuten en 19 seconden. 19. Dingen. Geld. Klaar voor de start? Go! Geld? Dat was snel. Dat is een record. Je moet vragen. Ja, je moet het doen. Oh, jou. Wat is het eigenlijk? Wat is het eigenlijk? Categorie is plaats, place. En ik mag alleen ja Is of het een nee? plaats? Ja, nee, nee, kan. Is het een plaats? Ja. In Nederland? Nee. In Filipijnen? Is het te makkelijk? Dit is snel. Stil, wat de heck? Hindi na dito. Ay, pinakasigal. Dit is echt zo lang dit. Ik ben met gas en... Ja, ja. Zonder kenteken. Ja, ja. Ik heb weten dat gekke werk eigenlijk. So mga gops, the party is over and it was fun. And yeah, that's it for today's video. Nakaraos din mga gops. So, see you next time. Bye-bye! What?